Nongpoh MLA Merul Bonds Aim today inaugurated the 2.53 crore rupees water supply scheme under the Jal Jeevan Mission at Nongterlau village under Nongpoh constituency in Ribhoi district. The inaugural program was graced by MDC member Balajit Rani, who represents Nongpoh constituency, and officers of the Public Health Engineering Department. Ini ke skim JJM, Jal Jeevan Mission. Iba Livingstone yang apor bompatwan kali ke JJM, jenjar jengmut, balano tiga marga Ndalawan kali ke JJM, lakut ke jenjar jengmut, namar wilayah itu JJM ke short form jong ka jenjar jengmut, JJM jengmut ka. Te kelawan kali ke Jal Jeevan Mission, ban ayum naga mentah kawai pegawai kesliwing, apa kesenang ke jongki. Ke skim Jal Jeevan Mission, kadai ke skim kabala launch kerpang, nagalian ke Sarkar Pedeng, lembaga ministry jong Jal Shakti. Ban nii haga dingai lenti Ribhoi district ke jongi, nadu bosdang, kakam ke Yajstep, namar baga district kabiit ke jongi kadai ke aspirational district. Haga bagadan ke target ke Kerpang nagaliang jong Sarkar Pedeng bat ke Sarkar Jela, bat ke PHE department. Badai ban penpoi aman lagi sliwin, apa kisnong, ibadan apa Ribhoi district bi ke jongi. Kita yang kapon kita dangret hap song slop, rangkat ban ukhiu khiang hakle, kekejat hap ban supan kedor, banyak site ban lain nak ur, kata kata jing di bangiman, hakipon di bamensua. Andre nagaliang jong ka PHE department, rangkat kajing bay tengka nagaliang ka JJM, hapo ka district ki jongi hapo ka jela hukum jo, hakari hukum jo, mentah nila ban yo ko hakiyin kisam ki jongi. Ban kani ke jingla nagaliang jong ka department, nagaliang jong ka sorka, banwan ai ki hakiyin kisam ki jongi. Kani rap shibun ro, banwan ra ya ka jing khoi ka jing suba.